Kiriro kithikiro na muthuro ni bikujiri kirima thiko ja mwarumo wa university na rietwa Anne Kambura mwaruro kwerekana kuragwa na mwiri joe gutewa kithimene mwaruro kwerekana kinyana gwati Kenya na tumite nande akari boria thirikari kuthithia uchunkuni na mpwe gutigira kioto kya mwanojo ningikuonekana. Samuel Gaishima gatumenyithia mbili alafu ndio niondoke niende mali kubwa na kariri kagita kaumu kiri achiari anto barabangi bamuchie atori amona achore ba Anne Kambura wetigiria ati wabuba timuona kairi nyuma yake kuragwa na njira ya unyamu byumia kathomba bikoroku ambite kuwatwa kwa nyana mwiri wake wategwa kithimani aria bonthe kiathoni iki ibameneretie ikarikarire na kugumbiria barabamu uragire tuli anogu twasiara mwana tukalera mwana na njere ya kanitha tukamupira sukuru na mbia cia kuremia ende tugeka ikara anto maumeko maumete magatwikira ciana kuntu taguko ngai na ma expose wanani nkugwatana kwa ngai na tumemagiteo mamenyeke nikenda maberidwe babambe na maraga kwelida mati maberidwe ko na weguru damu itamuita Mungu na ishamuita na itahakikisha ya kuwa hawa watu hawatafanikiwa, watapatikana. Wametupotezea mtoto mzuri na tunasikia uchungu sana kwa hii uchungu. Warira thirikari ekorua itigire ati haki ya Kambura ikuonekana akari nabo bari orua baitigirie kwejana ndeto iraba kumenya ikonie onyamu bobo. Hii serikali iko wacha itusaidie tupate justice ya mtoto yetu Anne. Ama namna gani? Anagotwika tukothikani umuthi tikuga justice yani kia gitau gaya rutakawira namba hivyo si ni kweli ino ambukia Revelation I believe that team 10 kuga gokaula kana kabio kaula kwa naindo na koteoma kiwo kianga ini kirute wira. Wakati mambo haya yalitendeka, je, mnataka kuniambia kwamba hamna fununu? Watu wa kuvuna mnataka kuniambia hamjui kilichotendeka? Nugatembuka nontokaje kugamba lakini loyo hiyo itatendeka kwako. Urugi wendia amwe na unyui bwancho bindege iwatho ibumeneretwe nuntu bogongere kubwa makarika mawenyangia nterino atwikire mpondo maruga agasobi katiko marutaka makinya bale na nirabo makuraganira maunto ni mairi sibo athure niwe ukuthama atiganiria wira kana ni nchobie kuthira kuri ari awan people we roma rutakane ko nywa nchobi tokena banga to tiche kama kana komera mwe nchobi nyunya kwako ko twariria nteto cia nchobi o thirikari gikubura nchobi o thirikari etikwenda muntu wa kawaida o ino ni o mwaragereria bottoms up atongoria nabo bakejanaga magwirane magutethia muchiojo kugwata haki ya mwari wago MP wa Tharaka etagwo Murugara ambira bula ningitethia from now henceforth tell that family agatuma wakili wake athiafuate issue cia Hana. So from next week, MP wa Tharaka weta wa Murugara mbila agatuma wakili. Kwa kuma musinjari officially tuna wakili wa free. Nkiripotera Wero Njuma kuma gĩcigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.